Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya katika ka gaza man. Yeah, of course mtheta Caroline Limpopo Poison fans hi ri karhi hi va link of course na DJ Gift producer of course ya Hosingove. Yeah, so previous mi nga mi swonile fike endla hi video la hi nga fiki kombisa ku hayi so i khome number 1 ka the iTunes. Hey mara hey yi vhete yi suka le ka Facebook leti comments ti le ku fambeni kwalano. Argument leyi nga kona sweswiwa kahle I timhaka ta pricing. So loko hi cheka as you can see kwalano album ya Hlavu it's 90 rand as you can see kwalano, and then loko hi cheka DJ Gift it's 39.95 cents as you can see kwalano. So hi la mhaka yi nga koho kwalano ti-comments ti le ku fambeni mi ta mi kha mi ti vona ku vanhu va agree va ku yini kwalano. As you can see kwalano so mina ni vheta ni ku a swilo swa kona se swa leha manjeni. Ve ri mhaka yi chipini that's why yi xavise ngopfu hi leswi va hlamuselaka swona vanhu ku that's why yi hetelele yi kume number 1 va yi ku na mhaka leyi. So mina ku hisa hitana mina I think sweswo ko va jealous ku hi mina I think jealous sweswo guys ko va jealous loko I biwini I think a best example laha ku nga va mhaka ya bolo Barcelona loyi va yi kha yi tlanga na Sundowns, and then Barcelona yi hetela yi lose ti-players laha mi kuma ku se andeni yi tlanga swin'wana swo 8 players after va kumetele ti-red card even then va dyiwa. A ku laveki ti-excuses kwalaho mi biwini loko I boha I va I biwini whether a va nga na ti-player to hetelela or kanjhani loko va dyiwa la va dyiwini team leyin'wana yi va yi winini. So na laha ka swi why swi tsandza kwini kwasi kahle ku defense ta Limpopo Poison ti accept ku DJ Gift I bini number 1 as you can see leswi wa ha ri ka number 1 sweswi 28 March kwalano sweswi swi na swin'wana swo ma 19 hours and ku na hi possibility yo I ta fixa 1 day a ha ri la I ta bini around ma 12 I ta kha fixa 1 day a swi ta xi bini I ta break record ya yena of course wa ha ri ka number 1 la. And phela a wu fika jenje ka number 1 na ku vheta ni clear na liya phela guys munhu a ngo fika jenje ka number 1 la ntungu va kha ku hey loko album ya ha ri nyuwani yi vheta yi nghena yi ya la automatically guys come on why va psychology a nga nghenangi la wa nga nghenangi psychology swa reflecta sweswo swa reflecta ku vanhu va va ri ku xaveni I nge fiki nghena I ku hi le ka number 1 va nga I nga ri ku xaveliweni a wo nghena jenje la hi nga fambi hembelana a ni bari phela mina loko I fika laha I ve yo xaveriwa ma yi kumela mhaka a vhele ni kha hi cheka misayikho na yena na Hlavu of course la. So mina sweswo mina vo ku ri jealous and ni vona ku se ku statiwa some arguments to ti nga twali no twala ku hi mina a ni voni swi ri necessary ku se loko se un'wana munhu a khome number 1 se fike ku va na ti-arguments yo hi leyin'wana a yi chipini hey leyin'wana yi nga durhi koko a ni na ku nghena ngopfu ka ti-example to xavisa ti-product mara na swona swona ku swi nga endla loko hi tirhisa example ya ti-products koko sweswo swi nga tlhela swi hluphanyana xikarhi na swona mara in overall I bini guys I bini a hi sechele misayiko xi sungula hi misayiko swi nga ta tlhela swi ni bayisa swilo leswi s ni vona Shekhina laha eka number 100 a hi secheni psychology ni vona Siya 87 okay let's move let's roll Siya number 57. Okay, let's go. I know I won't as Muslim. Psycho no ngene la. Got the iTunes. I wouldn't Hlavu kona nje Hlavu la I search H. You H la na H Hillsong 41. Hillsong 45. Hillsong 50, 51, 52. Oh right, Hillsong 61. Come Hillsong vandla I gospel I think gospel is Hillsong. I think it's gospel Hillsong. 75. It's gospel. Let's roll. Ari Styles 95. Ma Hlavu u humini guys and khale nyana a humini hi mpfhuka hi kha hi endla ti-video ta DJ Gift kusukela tolo. Inani loyi hi mpfhuka na DJ Gift kahlahla a khoma number 1 video leyi endle I vo nkarhi muni kaso hi vo ma 12 so hi mpfhuka DJ Gift a khoma number 1 hi vo ma 12 a hi se n'wi vona Hlavu a vuya la
i vheta a nyamalala. So maybe nga zi nyika na example ya ti-products ne mara yi nga zi yi bayizana yaleyo. Mara since DJ Gift yi xavise ngopfu, it's more like maybe ki hi computer so wena ki xavisa ti-iPhones, mina ni kha ni xavisa ti-Androids. Ta mina value ya tona of course though yi vo ma 824 yi ri around ma 4K somewhere around there we ki ti xavisela iPhone 15 Pro Max a hi nyikeni standard hi ku i 40,000. Ivi i hetile xavisini wona tifoni letiya i xavisa only 5 ka n'hweti yaleyo. No nyika example ya mina based on leswi nga ku humeleleni ka ti-projects letiwa i xavisa 5 hi 40K yaleyo. It's 200,000. Ivi mina ni fika ni xavisa swifoni swa mina swo chipa sweswiya. U va ku vanhu va fika va xava strong, hikuva ni fika ni xavisela vanhu vo fika vo ma 200, so ni va ni ku bini hi ku ta kuma ku mina ni endle swin'wana swo ma 800,000 rands. No apply based on this scenario because a na ha swi loko Hlava a nga lasita nkarhi wo leha laha ka ti-iTunes a ni na n'wi mi swi vonini a nga zonga lasita nkarhi wo leha laha yo nghena yena ku tli ivi then a tlhela a huma. Ma yi kuma na mhaka leyi mara DJ Gift it's almost a day, so it's more like DJ Gift i xavise ku hundza mpimo. So loko ku ya in this case laha hi nga tlhela hi vula ku DJ Gift i tlhela a wina financial wise because i xavise ngopfu ku tlula Hlavu. Ma yi kuma na mhaka leyi. So a hi sungule ti-arguments to ti nga twali loko mina za khome number 1 khome number 1 a hi tirhi hi swona ku yi fixe ku yini whether as long yi khome number 1 ivi a bini. Unless if ku ze ku cinca standard hikuva ni present yi nga ni yo yi nga swi seta swilo leswi I think i munhu loyi a nga ta cinca standard xa swilo leswiwa ku maybe se ku nghenisiwa na ti-price hi ku hina sweswo a hi nga swi tivi. Ma yi ku ve na mhaka leyi hi leswo. I'm happy to see you. I'm happy.